Guten Abend zusammen, mein Name ist Johan Markovo und Sie sind im YouTube-kanal Johansfeld der deutschen Sprache. Ovo je treći video u kome ćemo se baviti slušanjem, odnosno delom hören. I u ovom videu ću vam predstaviti kako konceptualno izgleda drugi zadatak na testu A1 GT instituta. U okviru ovog zadatka dobit ćete 4 izjave i 4 različita dijaloga koje slušate samo jednom, za koje treba da odlučite da li su tačne ili netačne. Dakle, dobit ćete opet 10 sekundi tokom kojih ćete čitati rečenicu koju ste dobili i pored nje stoji richtig ili falsch. Ukoliko smatrate da ste tu informaciju čuli u tekstu, prekrižit ćete richtig. Ukoliko smatrate da je niste čuli, prekrižit ćete falsch. Ono što je važno kod svakog hörena na svakom nivou jeste da se ne fokusirate na svaku pojedinačnu reč, niti da vas tempo izlaganja uplaši, već zaista treba da razumete samo ono što je na papiru i da procenite da li ste tu informaciju čuli pa prekrižite tačno ili niste čuli pa prekrižite netačno. Dakle, imat ćete 4 zadatka, pre svakog zadatka 10 sekundi tokom kojih ćete slušati rečenicu, zatim ćete čuti zvono i kreće track, odnosno taj tekst za slušanje. Tematski to su obično kratke informacije preko razglasa ili sa radio stanica. Najčešće su to kratke informacije preko razglasa. U ovom svom hörenu koji sam pravio, ja sam se, opet kažem, držao lekcija od 1 do 18 tematski, tako da sam koristio, recimo, situacije telefonskih sekretarica i radio stanica. Pa da poslušamo tekst Nummer 1. Ihr Gesprächspartner ist momentan nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Tonsignal. Hey Alter, ich bin's Jörg. Ich wohne nicht mehr an der alten Adresse. Der Vermieter war ein echter Depp. Bin umgezogen. Das ist eigentlich auch die Mozartstraße, aber ein Stück weiter. Vorher war die Hausnummer 78, jetzt ist sie 97. Wann kommst du mich mal besuchen, Alter? Text 2. Ihr Gesprächspartner ist momentan nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Tonsignal. Hallo Anna, hier ist Manuel, dein Kollege. Der Chef hat mir gesagt, ich soll dir melden, dass du am Freitag von 12 bis 18 Uhr arbeitest. Rufst du mich mal zurück? Text 3. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserer heutigen Radiosendung Sterne und Musik hören Sie nicht nur, was die Sterne für alle Sternzeichen sagen, sondern auch die neuesten Pop, Hip-Hop und R&B-Hits. Bleiben Sie dran und genießen Sie unser Radioprogramm. Text 4. Ihr Gesprächspartner ist momentan nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Tonsignal. Hi Julia, hier Nico. Ich brauche ein neues Sofa und brauche auch deine Hilfe. Bei Ikea sind Sofas super billig. Sie kosten dort nur 120 €. Naja, das Problem ist, ich habe kein Auto und die Lieferungskosten sind mir zu groß. Können wir vielleicht mit deinem Auto hinfahren und das Sofa zu mir nach Hause bringen? Danke dir. Tschüss.
Eto, tako izgleda drugi zadatak u okviru testa A1 na Goethe institutu. U sledećem videu ću vam predstaviti i treći zadatak, čime ću kompletirati zapravo čitav ovaj prvi deo pisanog dela ispita A1 na Goethe institutu, odnosno Hören. Time će se zaokružiti, to će dakle biti onda od 11. do 15. zadatka. Videli ste da je prvi tekst bio označen zadatkom broj 7, jer je predstavljao logičan nastavak onog prvog videa u kome ste slušali 6 dijaloga i zaokruživali jedan od tačnih odgovora A, B ili C. Dakle, u narednom videu predstavljam vam treći zadatak, a odmah nakon njega će se na WordPress stranici naći i rešenja svih ovih zadataka. Das ist alles für heute Abend. Schönen Abend noch und bis nächstes Mal. Tschüss.